V petek in v soboto 5. in 6. februarja je v organizaciji Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic in plavalnega kluba Slovenske Konjice v Slovenskih Konjicah in v Zrečah potekal osrednji družabni in akademski dogodek za potapljače, to je 8. mednarodni simpozij Potapljanje AST 2010. Osrednji dogodek, ki bo jutri, pa bo potekal v Termah Zreče, začnemo ob 10. uri. Simpozij je kot vsako leto tudi letos razdeljen na 3 sklope, apneja, skuba in tehnično potapljanje. V apneji bomo pravzaprav videli Jureta Dajića, ki ga vsi poznajo, ker je prvi Slovenec, ki je dosegel 100 metrov z enim dihom. Potem pride iz Slovenije tudi Jože Turk, ki je prvo ribo ujel že leta 1956, torej dolga leta nazaj, zelo priznan lovec, ki je bil tudi v jugoslovanski reprezentanci. Potem je še pa tu Neil Pollock in ostali. V rekreacijskem potapljanju je največje ime Paul Rose. Paul Rose je novinar in raziskovalec, ki je vrsto let vodil in še danes vodi odprave na Antarktiki in je tudi za BBC posnel vse oceane, tako da smo lahko videli tudi te stvari po televiziji. Potem v zadnjem delu je pa največje ime vsekakor profesor Alf Brubak, ki je vodilni fiziolog, svetovni fiziolog, prihaja iz Norveške. Potem pa je tudi še Anatolij Sagalevič, Rus, ki je konstruktor podmornice Mir, ki je edini bil na dnu Antarktike in pa tudi kapitan podmornice Mir. Dobil je pa tudi najvišje priznanje Ruske federacije in pa Rolex Award. V okviru simpozija sta se v petek v Slovenskih Konjicah zvrstila še 2 dogodka. Najprej je v hotelu Dravinja potekala okrogla miza Evaluation of Dive Computers. Udeleženca Peter De Nobel in Alf O. Brubak sta povedala. We gathered tonight here to start a discussion about a topic that is not practically discussed much before. We have 4 independent group of researchers from Norway, Italy, Scotland, United States, and who started independently their projects, and now we have found the need to coordinate and to establish some standards of research. The topic is safety of dive computers. One of the researchers most engaged in this study is Dr. Alf Brubak from Norway. Alf? Yeah, well, it is there are something in the order of 75 to 80 different computers on the market with using, say, something in the order of 15 different models. And we actually have never done the test in order to say what actually is the optimal procedure and what is actually the difference between these different procedures that sometimes give very, very different results. So this meeting is at least first start on trying to get some kind of agreement, what kind of method are we going to use in order to try to establish what kind of procedures do we think are the best or at least the most preferable, and how can we discern between different procedures. So that is the main issue of this meeting, and we hope that by the end of this we have a number of presentations, and then after that we'll have a rather long discussion, and we hope that the result of that discussion will get some kind of agreement, at least know where we're going from here. Po okrogli mizi je v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah potekal 2. mednarodni festival podvodnega filma in videa Sprehodi pod morjem z retrospektivo najboljših filmov prikazanih na 13. mednarodnem festivalu podvodnega filma v Beogradu. Avtorji filmov prihajajo iz celega sveta. Filmi pa zajemajo različno tematiko, od potapljanja na dah do življenja pod morjem na različnih koncih sveta in zgodovine potopljenih ladij. Upamo, da bodo to vrstne srečanja in tematike, ki so bile letos predstavljene v Slovenskih Konjicah in Zrečah, postala stalna praksa in da bo organizator z Brankom Ravnakom na čelu tudi v bodoče uspel v naše okolje privabiti vrhunske strokovnjake in priznane potapljače z celega sveta.